Bog! Spet smo tu v letošnji predzadnji oddaji. Udobno se namestite in sprostite, ker bomo počasi začeli. Poglejmo, kako je bilo na dnevu odprtih vrat v Krškem mladinskem centru. Bilo je aktivno in zanimivo. Friday, 8:30 in the morning, still in MC. But today it's a special day. Danes imamo v mladinskem centru Mladinski dan. Tudi smo v dopoldanskem delu smo pripravili delavnice, kjer so mladi izražali svoje ideje o delovanju mladinskega centra. Let's try this first workshop. Then, can we join? Second try. Let's see if now we have more luck. Hello. What is the topic on this room? What are we doing here in the MC? What is my area of work here and what is yours area here? Jimio. Ciao. We're talking about different types of media. What is the best way to promote MC? Can you just please go outside? We're in the middle of an important meeting. This meeting is about how to reach the young people. Do you come here often? A velikokrat prihajaš sem? No. Problem je, tukaj so v bistvu problem tistih nezainteresiranih mladih, ker mislim, da MC težko kaj veliko doseže, ker je že tako veliko stvari tukaj se dogaja in je zelo veliki spekter teh dogodkov, ne vem, pač nudi se zelo veliko, ne, ampak ne vem, tukaj so še vedno tisti, ki bi mogli sem prijeti, ne. It's gonna be very long, you know? Huh? Is it gonna be very long? Not really. No. Thank you. Sandwich workshop. Main goal is to impersonate the jury, which is sit down here, you know. I think they will like it. Just put 200 euro in my sandwich and 200 gigas and I think that you will win. They're still close. Falling apart. I would give 9.5 out of 10. I will give 9 and 8. 9.8? 9.8. We are gonna see how a salsa workshop looks like with the Slovenian people. Let's go. Hello. Quick, slow. Quick, slow. Quick. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. Well, this anthem will of course represent Mladinsky Center Krško. Wherever it goes, you will hear it. When you hear the music with Mladinsky Center Krško, you will hear this anthem. All the kids will know it, they will sing it, it's gonna be popular. I can tell you, I've been doing this for 30 years and it's gonna be a big hit. After this musical
moments, dancing, playing music. We are gonna learn how to defend from foreigners. Karate Club Kersko. Prideš tukaj vsak teden? Ne, samo občasno, ko imamo kakšne delavnice ali pa kaj, ko moja mami tle dela pa. Kaj delaš? Ja, tle bomo probali mečken s tem trening na valčkih. To je v bistvu za tekmovalce, ne? To ni za rekreacijo, to je pomembno, za rekreacijo je pa tam, so pa reči, ti smo trenažer. Lots of people are interested in doing some stuff for yourself. And I think that's the one reason why start doing this. Going echo. Naslednji, next one. Have you ever dreamed how to survive underwater? Here we have the solution. Da se tudi kvaliteta nekako ohranja in da je struktura tistih, ki ustvarjajo tukaj program, še vedno vrhunska. Animation workshop in the SMP office. It will be the kidnapper, what else? A Tito and the Russian army and a lot of stuff. O'clock in the evening. The open doors day is over, but there is still some party. Let's gonna check. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party es alucinación. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú es el amor. Psychedelic party, como el del Señor. Vas zanima širši pogled na slovensko glasbeno sceno? Reportaža, ki je nastala na glasbenem maratonu 24-urni žureriji, bo razkrila, kakšne so prednosti in slabosti skupin na naši glasbeni sceni. Trenutno smo na Metelkovi, kjer se v bistvu odvija dogodek 24 Hour Party People. Ta event, ta dogodek, koliko dobrih bendov je dejansko v Sloveniji oziroma pač v tem okolju. Dogodek je v 24 urah nastopi 24 bendov, 23 od tega je domačih, en makedonski. But the fact that they're all playing in a row, it's like a pick and mix. You get to see loads of stuff. S tem smo poskušali nekako pokazati širino te scene, ki se odvija po našem klubovju, ki je nam precej interesantna in smo s tem hoteli tako spodbuditi in opozoriti na te bende. Mislim, da je ful dobro, no? Da nekako, ker je eksperimentalen po eni strani,
To recimo meni ful všeč. Ja, če igraš tako glasbo, kot mi igramo, ne, imamo tukaj Metelkovo in ni nikoli problem dobiti koncerta, ker so tudi organizatorji dosti odprti, pa se da vedno nastopati. Za ostalo Slovenijo je zdaj mogoče malo slabše, malo se klubi zapirajo, tudi slabše obiske. Zato, ker imajo te klubi neke svoje preference, neka svoje vodstva z nekim omejenim budžetom oziroma finančnimi sredstvi. Težko je potem potisniti tem klubom oziroma te klubi ne zaznajo teh manjših bendov, ne postavljajo sami trendov, ne iščejo novih zasedb, ampak stavijo na neke preverjene zadeve, ki vejo, da bojo pripeljali neki ljudi. Oziroma ali pa delajo na tej bazi oziroma prijateljski, oziroma se držijo tega, kar poznajo. V bistvu je tako, pač je ful špilov, včasih niso mogoče tako dobro plačani, kakor bi si neki bendi želeli, zaradi tega, ker je tudi, ne vem, klubom otegujejo sredstva pa tako, pač pa se pa nekateri ne zavedajo, da pač ti nastopaš tam 1 ali pa 2 uri, ampak si v to vložil zelo velikega časa in truda in energije in kreativnosti in vsega. Danes tle mislim, da so večinoma bendi, ki niso del mainstreama, ampak se bolj ukvarjajo z raziskovanjem oziroma z neko alternativno glasbo. In tak event, ko je to danes, recimo daje priložnost takim bendom. Meni se je zdelo, da 5-10 let nazaj je bila bolj, ali pa sem samo mlajši, ne vem, da je bila bolj, da se več dogaja. No. Mogoče je pa to sama stvar, ne vem, da smo se postarali. Ampak vseeno kljub temu, da smo majhna država, je kar v redu, no, se da. Slovenska scena, alternativna seveda obstaja in je zelo zanimiva in raznovrstna, zmeraj več je zanimivih skupin, ki... Veliko se dogaja, ogromen je bendov, ki delajo, dosti domačih bendov ima tudi turneje v tujini, seveda gre po večini za take zelo majhne klubske turneje, ampak zelo veliko domačih bendov je zelo aktivnih, se trudijo igrati. Super bi bilo, če bi tudi Slovenija imela en export office, ki bi skrbel za to, da ko bi band prišel in rekel, mi bi šli na turnejo, mi bi radi se predstavili po tujini, bi jim ta pisarna znala pomagati na različne načine. Od kontaktov do finančnih pomoči strani ministrstva in tako dalje, kar bi lahko ta pisarna počela in več podobne stvari. Če bi mene en vprašal 15 let mlajši mulc, ki bi delal band, kaj mu svetujem, bi mu sigurno rekel, da ne pričakuje preveč, pa ne dela to, kar njemu paše. Naj bojo čim bolj samosvoji, naj delajo to, kar imajo radi. Če želiš imeti band in dati ljudem neko, kar je Kati prej rekla, edinstveno izkušnjo, kar se zgodi, moraš biti iskren. Pač ne vztrajajo, ker za to je pač treba velikega časa, pa veliko volje, tako da predvsem to, da se imajo radi. Nimamo kakšnega posebnega slovesa, da pa slovenska glasba, to je pa to, ne. Hvala lepa, Channel Zero, 24 people hour party, 24 hour people. Denis Lizbona rada riše. V Karinovem grmu je na delavnicah risanja mentorirala in motivirala mlade z risanjem rož. Stanilo se meni, da si želi z otroki risati v naselju.
In sem rekla, da ja, da bomo to organizirali. In v štroc vidijo, kako se riše, kako stopiti, sploh kako se začne risati, da si moraš najprej stvar ogledati in pol narisati. In pa tudi, da se otroci malo med sabo podružijo, spoznavajo tudi ostale druge ljudi, ki prihajajo na svet. Šokirane po delavnice dive. Šokaš prvo nek začneš gantro, žariš in igaš la hiki ali šo? Hiki. Pa sam hiki. Šuži. Šuži mam. Sad pa tu binge hiki a dive delavnica. Šuka. Na delavnicah se oni lahko naučijo vključevati se z različnih otroki, se pogovarjati, spoznajo kako novo stvar, tako da je to fajn za otroki delati. Hoćete, Anna, još podešave delavnice? Ja. Pa šo bi to men ker avar puto, ke me novi delavnica? Traktori! Ti me riši na me rože, šo bi to men ker avar puto? Traktori! Rišim biš. Šo bi riši? Jaz bi kole. Rože! Rože bi pa ne riši. A tu, Sara, šo bi ker tu? Jaz bi zojec. Kakano vlašik Mikolav. Jaz bi zojec. Mikolav Žužika. Ne, čupunčka pa igrać. Manganat, piko, Janšov. Traktori, prikolica. No! Zakaj metati stran stvari, ki jih lahko uporabljajo še drugi? Punce iz DZMP-ja so obiskale center ponovne uporabe v 3 mestih v Sloveniji. Poglejmo, kaj lepega so našle. Skušamo nekako spremeniti odnos prebivalcev Slovenije, če lahko tako rečem. Drugače pa nekako sledimo našem poslovni viziji, ki je zaposlovati čim večje število težje zaposljivih oseb, se pravi, da jih nazaj integriramo iz borze nazaj na trg dela. Ja, sem pa poklical, ja. Delal 32 let v mizarstvu, tole je bila ena firma v mizarstvu, ne. Fabrika in tam je pol tisto propadlo, je, ne, mislim, bila likvidacija. Tako da tega polja vede, kjer je radio. I sam, glasbeni služ. Aha. Obnovimo, popravimo, ne, tako za tako simbolično ceno se pol prodajo, ja.
kot ste slišali, je tu le kombinacija, kot zunanji partnerji nastopajo komunalna podjetja in občine. Smo v bistvu je slaba lokacija, ker je smetišče, ampak po drugi strani je pa to super lokacija, ne, za navaditi ljudi, da dobimo mi neke uporabne stvari. Ogromno uporabnih stvari se vsaki dan, tudi mi gremo v kontejnerje, odvrže. Novih stvari. Ne, dobimo darila, ki ti ne ustrezajo, daš v omaro, ne uporabljaš par let, potem pa čez leta pa stran vržeš. Ne? In veliko krat gremo pač gledati, naredimo kroge tule vzadi v kontejnerju, veliko stare keramike najdeš noter, ne. Keramika, naprimer 60., 50., 60. leta, 70. S tem, da moramo vedeti, da ta retro stil se zdaj vrača, ne, vintage. Drugače pa naše stranke niso samo ljudje, ki so socialno ogroženi, ampak vedno več je ljudi, ki si opremljajo hiše v starem stilu. Tudi s kakšnimi gledališči smo se že povezali, ne, za kakšne gledališke predstave, rabijo sceno, ne, kakšni klubi študentski, kakšne, ne vem, gostinski lokali se opremljajo, ne. Naprimer za otroke, ko pridajo, večkrat imamo kakšne delavnice, tudi naredimo kako malo bolj odštekano zadevo, kot je naprimer tole iz odpadkov, ne. To pomeni, uporabili smo podnožje pisarniškega stola, boben tega pralnega stroja, ki je v takšnem stanju, ne, ki ima ta voden kamen, počistili in potem naredili lučko. Malo bolj, se pravim, otroke to malo bolj zanima, malo bolj kakšne zadeve, da jim malo z tega stališča približamo. In no, glavno, če tema je fenomenalen efekt. Tukajšnji ljudje so se že dosti dobro navadili, tukaj dela že 3. leto ta center, na to in nam pripeljajo izdelke, ki jih več ne potrebujejo in nas pokličejo po telefonu, mi gremo z avtom, potem z kombijem po večje kosovno, po pohištvo naprimer, po sedežne garniture. Malo je drugačen, ker je tako malo ovalen. Ja, je zanimiv, ja. Naša želja je, da pravzaprav te centre širimo slovenski prostor. Namreč v 15 evropskih državah ti centri ponovne uporabe že delujejo. Glej smo obiskali predstavo Gostraja. Avtor Peter Kuzna kreativno uporabiti stvari iz narave. Started to directing my shows in the last years because I had this idea of the sound theater that I'm making, and I kind of didn't find anyone other to direct it. It's quite a complicated show. I mean, it has a lot of these little details and fragile things, so it takes quite a while to prepare it and also to put the whole show in the boxes.
Otherwise, the story is developed from the fairy tales from Russian children's writer. Stories about animals living in the woods. This guy is called Sergei Kozlov. We just try to catch the feeling that you can get reading those stories. But mostly it's based on these instruments. So every piece of this scenography is like that. That it's found in the woods and made into a musical instrument or puppet. But for the people who made it, and myself personally, it's really a lot of hard work in each minute of it. At the end, you're by yourself, yeah. I always have this motive in my mind to create something which isn't existing, and that it is something that is done in an unusual way that people have never seen before. Actually, I'm trying to surprise myself rather than. I mean, surprised in this way that for example, I didn't think that a harp like that could really play at the beginning. Jednog lijepog proljetnog dana u šumi je bila velika fešta i svi su plesali! Letos je društvo DZMP gostilo 7 prostovoljk. Kakšno je bilo njihovo življenje v Krškem? Delo v luksuzu, kako so se razumele med seboj. Naslednji video je izlet. Izlet skozi njihove misli. Ассоциировался лонгборд с каким-то чувством свободы. Ну, в общем, мне всегда хотелось иметь свой лонгборд и кататься на нем. Имя моего лонгборда Ноэ. Ну, по-русски это значит Ной. То есть это мой персональный ковчег в моем персональном апокалипсисе. Я здесь не одна, нас здесь очень много девочек. Очень много. Много девочек. Очень разных девочек. La première chose que m'a apporté le SVE, plus qu'un pays et une cuisine, c'est un nouveau départ. Un nouveau souffle, autant professionnel que personnel. Briser la routine, changer d'air, besoin d'un nouveau projet, utile, être active. Le deuxième apport, c'est la LASCO, indéniablement. 12 mesos de redescoberta d'un mateix, de replantejament d'objectius, de treball, d'experiència. Je n'ai pas choisi la Slovénie du tout. Honnêtement, je ne connaissais qu'à peine l'existence de ce pays. Et comme beaucoup, j'imaginais ça far, far away. Yo podría decir que soy casi más eslovena que española. En fait, c'est tout près, et pas si exotique que ça.
Au sens où, ici aussi, les gens idolâtrent le vin et la viande, ce qui met tout le monde d'accord lors de débats politiques. Rencontrer des nouvelles personnes, créer des nouveaux liens, vivre dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue et découvrir la culture. Работаю в одном проекте с организацией, которая называется DZMP. Som voluntàries a l'organització i col·laborem en el mateix projecte. Juntava trabalho de terreno com a comunidade cigana, mas tinha uma componente visual. El proyecto yo creo que encaja totalmente conmigo porque es vídeo, que es lo que me gusta hacer a mí, gitaneo, es decir, Roma People. E vamos fazer filmes. Treballar en vídeo era per a mi un repte, un nou camí on endinsar-me. Šeit viss ir darbs, bet arī pašā laikā nekas nešķiet kā darbs. Viss, ko mēs darām, ko mēs redzam, ko mēs piedzīvojam, viss var kalpot kā iedvesma projekta. Après, parce que je suis chanceuse, je peux réellement, avec ce projet, agir et m'exprimer librement, à travers ma passion et ma profession. Je suis d'autant plus chanceuse que l'apport professionnel est doublé d'un apport humain. 7 nanas à Kershko. Une première dans l'histoire de la ville, pour sûr. Y se reían de mí. Decían, Eva, ¿qué vas a hacer en Kershko? Allí con la central nuclear, te van a salir 3 ojos. Mais 7 nanas, ça pourrait être horrible. Нужно как-то беречь друг друга каждый день, понимать друг друга каждый день. Entre les coups bas, le régime, les mascaras. Причем в каких-то там креативных практиках. En fait, c'est cuisine. Parce que 7 nanas dans la fleur de l'âge, c'est pire qu'un ogre. Vēl mēs nepārtraukti gatavojamies. Nepārtraukti. Ja mēs negatavojamies, tad mēs mazgājam traukus, un tie ir mūsu Conchita momenti. I jo sóc la més Conchita de totes, sempre barallant-me entre el supermocho, la truita de patates i la mozzarella. И абсолютно повседневных, как там мытье посуды, уборка квартиры. 7 nanas, c'est des débats. Savā starpā mēs runājam nepārtraukti. Les patates l'emporteront-elles sur les pâtes au thon ce soir? Par tagadnes, pagātnes, nākotnes projektiem. 7 nanas, c'est aussi du skateboard, de l'escalade, du kickboxing, pour éliminer les patates de la veille. Há uma espécie de curiosidade sintomática. Aparte es importante que haya tanta gente y estén tan motivadas para hacer cosas porque te impulsa también a ti a hacer cosas con ellas. Uma curiosidade muito grande pelo que rodeia e vontade, alguma vontade interior, não sei, que estimula. Tenemos cosas en común. Falamos a mesma linguagem. Tudi govorimo malo slovensko. Malo, 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 malo. Mēs iedvesmojam vienu otru noteikti un, protams, kritizējam. Es droši vien kritizēju vairāk kā pārējie. Je découvre et j'applique tous les jours la vie en communauté et le travail d'équipe. Et pourquoi pas en France, me direz-vous? Parce que se frotter à l'international, c'est plus marrant, c'est plus fort et c'est plus enrichissant. La vida en Kershko no es una cosa muy así en general, pero para mí sí lo es. Yo, por ejemplo, aquí tengo más vida no social, digamos, pero tengo más movimiento que, por ejemplo, en mi ciudad de origen. Todas as nossas atividades estão mais relacionadas com a nossa própria força de vontade ou criatividade. Un entorn d'aprenentatge no formal, junt de manuals d'instruccions, de regles fixes, estrictes. És contacte pur, és experiència, és interacció. Pela primeira vez na minha vida me concentro mais naquilo que eu realmente quero fazer e que quero experimentar e que quero aprender. De continuer mes cours d'accordéon. Vēl mēs mācāmies spēlēt bungas, kas piepilda tādu primitīvu spēku. De faire plein de randonnées pour découvrir les paysages d'ici. I ballar, i tornar a ballar, i ballar, i ballar. Man ir 9 dinozauri, dažādās krāsās, dažādos izmēros. El ajo. Et faire des photos pour alimenter mon site web. Sновидение. Pues una vez tuve un sueño y ese sueño era que de Eslovenia a Coruña había una vía de tren directa y tardabas 20 minutos. E com estas coisas comecei a desenhar. И мечты в жизни. Мне всегда очень хотелось заниматься кино. Todos os dias, um desenho de cada vez. И то состояние, в которое ты погружаешься, когда ты смотришь фильм или смотришь сон, ты как будто освобождаешься сам от себя и поддаешься своему воображению. Lá está, é tal coisa de observares a realidade e tal, e de veres e de a tentares representar de alguma maneira. И мне кажется, что это способность, которую мы все стремительно утрачиваем, и наше сновидение и кино помогают нам ее удержать. Когда
Наше бессознательное или наше воображение выбирает из нашей памяти определенные куски визуальных впечатлений и строит их все в одну историю. Vēl viena ir brīnišķīga. Tā ir skaista ārpasaule, kas liek tev justies skaistāk no iekšpuses. Esmu ļoti priecīga, pat ja neizskatās. Como diría Victoria Beckham, España huele a ajo. No sé. Pero yo me traigo el ajo a Eslovenia y yo todo lo hago con ajo y los eslovenos protestan, pero es que tengo mucho ajo. ¿Por qué? Porque quiero llevar el espíritu de España allá por donde voy. Ce que je vais garder de mon expérience ici, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées, la vie tous ensemble, travailler et vivre 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes et beaucoup de filles. Даже вот эта маленькая ступенька на пути к тому, чего ты хочешь, она уже может принести себе счастье. И все это, опять же, я повторюсь, благодаря людям. Благодаря людям, которых ты встречаешь на этом пути. E esta parte? Não sei o que é que vai acontecer. Sei bem que... Dos de nosaltres no van arribar al final del camí perquè van escollir una altra senda en el mig. I com va escriure l'Antonio Machado, caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Finalement, cette Europe dont tout le monde parle avec de grands mots tels que plan de sauvegarde, Eurofort, couple franco-allemand. C'est ces 7 nanas et ce beau projet pour les réunir qui la fabriquent tous les jours et la font exister telle qu'elle avait été imaginée. In že smo pri koncu. Uživajte v veselem decembru. Čau!